Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ang mga no, agkasapulan da pa iti empleyado iti restaurant apag trabaho ang palidani. Wala niya trabaho, pare. Ay, Wan, agbirbirok ni Boss iti may sa akadwami. Palag ko ng pare, qualified ak nga ta. Tisigod nga yung pagtrabahon, pare. Naikata kajayan, pare. Hindi pa'y napalabas alawas ya. Apay mo nga. Toksyak lagi ti katrabaho, pare. Isu ti may sa asimbadutak. Basta ka de. Tinasayad, mapankanto iti office ni Boss inton Lunes. Tayo isu ti free time na. Tulungan nak, pare, dani Wan, pare Ramil, di ka matanagan. Tulungan ka ken Boss. Anya ngayon ti planom si Caramel? Saan ka ngagtrabaho? Relax ka dilayang, bakit? No apay nga mina nag-resign ka iti sigud at trabaho ma? Ay nawaw. Mamin, ano ka diyak nga ibagak kinang ka, adyak kayat di trabaho idjay. Pag-applyam nga ro dita. Nakasalitak ni Palidani. Hayang ka no ti restaurant a pagtrabahuan na. Nag-resign ka iti pagtrabahuam? Sa ita, restaurant matlaang ti pag-applyam? Ang mga numay ti pagtrabahuan ni Palidani, bakit? Anya ko mama tinagdumanda ngay, kat agpadalaang mat a restaurant. Ay, nagrigatan ayati kastoy, Dani. Ano, saan tapay laang manang Yuli? Awan ka di pa'y tinala ni Sir Akadwa tayo dito yung kitchen. At ati kumparik manang. Ngam inton Lunes pa yung hagsarita daki ni Sir. Ay, nasayat matnukas na. Narigat ti trabaho dito eh. Nang runa no tayo laang. Makapanog. Awan nga ron manang. Mawan ti mabalin tayo. Tatay ti mo ti trabaho, pinili tayo. Ay, ganos tayo lotan Lumagan mat siguro, uray kaskasano, no mangalan ni Sir Itikadwa tayo. Barang nga manang, nang runa pa'y ka umadado ti customer. Kumusta nga ni anak kaw? Naala ka din ni Ramel, iti pagtrabahwan. Wala nang, mangrugi ti trabaho na inton bigat. Nasaya at nga rod ano kasta, tapno at dakadwayaw. Wala nga ron nanang, tapno saan kami ang madagsinan unay? Mas daawak lang ang anak ka. Ay nawaw, anya ti pakas daawam nanang. Mas daawak no apay ang nagikat da di Aramel iti sigod at trabaho na. Tinakuna na ide, ket tuksik ka nung. Kasta gayam. Apa na sa ludsod mo nanang? Nadamag ko ta saan mo't nga agbayag iti trabaho na. Amangan no isukit day ti ayan ti parikaw. San man siguro nanang? Bareng narigat no si kati maibabae ni ti pagtrabahwam. Sapay si kati nang i-refer kan kwa na iti busyaw. Bakit? Aglubata kon. Ay nawaw, nakasapsapa ka man, Ramel lakay. Uy, ata, first day of work ko ita, bakit? San amabalin amaladawak? Say-sayatam ti trabaho mi jay Wen, bakit? Nyakitit. No adda ipaaramid da. Aramidam. Di ka agreklamo. Tauray sa di no pa'y ti papanam. Awan tinalaka at trabaho lakay. Wen, ako nakalangaludin. Ala, agrubot ka nga raw dun. No kayat mo ti masapa.
Isugayam ti in-refer mo kin ni Boss Dani, ading ko. Awan manang, ni pari Ramil. Ramil gayam tinagan na. Apay ka di manang. Kasla damot sadsadot na ading ko. Kasano mo tanay bagam ti kasta manang yuli? Tanaginaw iti plato itay, kat imbati na ti kaldero. Awan mo ti kunana kuskusan na. Anya? Gaputan na rigat, basta imbati na latan iti lababa. Ay. Saan na mabalin ti kasta manang yuli? Kasaritam tumanda ni. Diyak kayat ti kadwa nga agpili-pili iti trabaho na, ading ko. Pare Ramil, mabaling ka ting agsarita ta? May papan iti anya, pali Dani. Pilpilim lang matagiti trabaho anala ka pare. Ay nawaw, saan met pare? Naginaw kay di na minsan. Inbatim ti kaldero. Awan pati ko nam adalusam ti lababo. Ay napali ko inupil ko layang dayjay. Tapno nalaka ama kustusan. Sabay la ko mo pare ha. Tapod no ti bagbagam. Ugasa ko ba dayjay. Nakibiyang nat ngamin day tayuli. Awanin isunti nang ituloy. Ipagarup na nga ingagaram nga imbati. Ay sana. Anyat pa nagkuna na kanyak. Sadot! Kumusta mo ti trabaho, Ramil lakay? Makapabanlog met bakit? Nagadwa ka na yun ti maalamid. Di pa met makain na tao. Ay nawaw, anong sam tatrabaho nga rod ti inaplayam? No ano ti tao, saan kami makain na? Kaslalubot kami ijay, bakit? Ni kitaam alakay, agsingsingpet kay ti trabaho. Di ka agsadot-sadot. Di mo ibabain ni pari Dani, kat isutin nang i-refer kan ka iti boss na. Wenel? No anya ti iparamid daken ka, aramidam adagos. Kasta ti agtrabaho. Namnamaem akabayatan ti kaadam ijay kat mabannog ka. Anya ngay kat trabaho mat talaga ti gagaram ijay. Do alawas matanday ta aramil nga trabaho dito Ngam ay nawaw. Talaga asaan apulido ti trabaho na, Dani ading ko. Apay ka di malimana. Pilpilyen na aramidan na. Likliklikan na dagiti narigat at trabaho. Naira na lang siguro manang yuli. Kas kumaitay, amo na nga ado ti customer. Masapol at tulungan nak nga ginaw iti plato, tapno na partak. Ngam imbes at tulungan nak, napankit dinagmap ijay CR. Uray amo na akamamap kulaan. Hay, kasado na ti aginaw iti plato. Nan, kasaritak tumanin ti kumparek manang. Ay nawaw, rumbang laang Ibagam nag-apply dito ay tapno ag trabaho. Saan at tapno ag-relax? Day talaang nalaka at trabaho ti pilpilyan na. Pare Ramil, pasensya ka na pare. Hanggang agtitinulong tayo kuma dito Ada ka diti palyakot, pali Dani? Madlaw nga mintipada tang empleyado. Alikliklikam dagiti naririgat at trabaho, pare. Ay nawaw. Pare, saan tayo kung mga pilpili iti trabaho tayo dito? Narigat man wano nalaka. Aramidon tayo lata. Tapno awan di agriri. Isumital alamidek. Aramidon kumati ka ba ilang pare? Tapos kung saan ka maibabayin kinibus tayo Sa pesyakti nang nirefergen ka. Ay apo pali, amuktel alamidek. Saanin ang masapol nga ipalagip mo? Kasla na unag ti pampanunuta Dani anak kao. Ay na. Matanaga na nga ron. Makabulanan ni pari Ramil iti trabaho. Kung kasla awam mo ti pagbaliwan na. Nakabumbuntog nga agunay. Kan pilpilyan na taramiden na. Ay kat isuro ma anak kao. Wen, isumatar aramidak na na. Madalat na dagiti mga ibagbaga. Apilpilyan na ti trabaho na. Agririnto pa yun. Dagiti kakaduami kan kwa na. Anya? Matanagan alauna yun. Nang na tasakti nang i-refer kin kwa na iti bus ko. Pagsaritaan nyo anasaya at dayta anak ko. Ipakaawat mo iti dayja adanay.
Ano kasta ter aramiden na ay kat mairaman ka. Aglangan nak ita, Vilma, bakit? Ay nawaw, itahnya po. Nasurok lama ka bulan mo, ngam aglangan ka, dagusan. Naligat ti trabaho ko si bakit? Nang lunan weekends, ten holiday. Nagaro ti tataw jil restauran. Kat sumrek ka tapno ada katulungan dadani lakay. Ulayak amal pas ti holiday bakit? Tapno sa anak ama banugunay niya. Sigurado ang naligat man yung ti trabaho ijat adu ti tao. Di mo ibabain ti kumparim dani lakay. Sapay iso tinangi-refer kan ka, iso anaala ka iti pagtrab-trabahuan na. Anyat orasan, ayan ngayon day di aramil, Dani. Aglangan ka naman ng Yuli. Ay nawa, aglangan kat amo na nga ado ti tao ita. Diyan mo iti dahil ta aramil, manang. Di na siguro kaya't agi-slice iti karne, iso ang aglangan. Nalakalaang mo, kada ti slicer, manang. Kat uray simple at trabaho, pagbalinan ti gayom mo anarigat. Sigurado nga amo na anadagsan ti trabaho ita ta holiday. Ado manen ti customer, iso ang naglangan manen. Oo. Siya akong ti bumay ni ti bustay, ti kastoy mapaspasamak manang Yuli. Bagbaga amday di agayem mo, ta saan nga agpilpili iti trabaho na. Sabali nga min ti style na kat ti kumparim ading ko. Trabaho ti inaplayan na, ngam kaslasaan a desidido. Tilaang mat nalakater aramiden na. No narigatan, awanan, buy-buyaan na laangan. Aglangan paikit din ah. Narabian ka mo, Dani, anak ko. Nag-overtime maknana. Anya, Unaran, tanaglangan mo dahil ta pare Ramil. kano nakita ngagpag napag na di tay agsapa, anak ko. Kunaklakit di ano day off na. Naglangan, taado ti maarami, di so naglangan manang. Hali di ngamin itananang, ado ti customer me. Ay, kasano amakipurdiya no pilpilyan na tararamidan na. Sigurado ano umay ni sariti restaurant ton bigat nanang. Adun tumanin ti sa una. Diyak kaya ti mairaman kapulang iti kalukwan ti gayim ko. Siyak pa gidi ti matatahil ti kastang aramid na. Agpalawag kalata na saya at itibus mo, anak ko. Saan mo abasol no kasta ti ugali ti kumparing? Wano saan? Ikatanda no saan matgayam a seryoso iti trabaho na. Pare Ramil, apay mo ta naglangan kay di kalman? Nasakit ti bagbagak, pale. Nasakit ti bagbagay? Uno sadot mula ang agtrabaho, pare. Ay nawaw, di nakpagbalinan nga ulbod siya kadani. Di ka naglibak, pare. Nakita na kanina nang agpagnapagnay di kalman. Ah, Ibagam lang, no di mo ka ti trabaho tasukatan ka. Adaya mo ti kasta. Aglangan ka, no amom nga ado ti maaramid. Pale, saan mit na igagala? naila na laeng. Sumlekak to intong Lunes. At do teramidam no bigat. Madi pelayang tileknak, pale. Ay, no. Mapan ka kano iti ayan ni Sir Dani ading ko. Adda na patiga pagsaritaan nyo. May papankarita niya manang Yuli. May papan siguro iti daydi aramil. Makaumot ngamin itay nakita ng awan manen. Siya akong ti masiksikuran manang. Agpalawag kalatan kan sir. Saan mo matabasol no sadot ni Ramil? Wanang, adalat ta ti basol ko. Kasyak tinang i-refer kin ko na manang. Di mo matam mo akas di gayam ti aramid na. No amo na anarikat ti trabaho, aglangan. Ngam no amo na abas si ti customer, masapamat nga umay. Hay, di pa lang amin ag-resign no di na kaya tagtrabaho. Anya ti ko na ni sir. Kasta unay ti ungat na manang Yuli. Ay, si kakit din tinakangag iti ungat ni sir. Kat responsable ka mo, Dani, ading ko.
Sakit ti ulo na ito, pare Ramil manang. Namuklangan ka sa teramidan na. Sangkulat ta ko man in refer. Anya nga iti ko na ni sir. Ikaten na kanon. Agbirok to ni sir iti kasukat na. May lang no may ikaten. Tamo saan nga isupay pagparikutak no kastoy alangan-alangan. Amo na nga ado ti mararamin. Langan pa ilalangan man. Apay pa ilangan simrek ka pare Ramil. Di mo ka di nabasa ti text ko keng ka? Anya nga iti amok. Ang mga nuul-ulbudan na klayang palidani. Among ka di a pinagsasawanak ni Bus idawang ka. Anya ti makagapungay pale. Wan tasaan nga roden apulido ti trabahom. Langan ka pa alangan. Da kami gid di nga inusinti ti makangkangag iti sermon ni sir. Ay nawaw, ibaga malayang di mo kahit nga agtrabaho ak dito eh. Ni sir mismo tinangibaga asukatan na kan. Tasaan ka seryoso agtrabaho. No kasta ti kahit yun di pumanawak. Nyakit din. Ibagayo iti dahi tabos yun. Sana siya ti maawanan no bilang laeng. Ay nawaw, nagawid ka matadagos, Ramil. Kunak man no agtrabaho ka ita. Ayo, inakatnak ni boss mi, Belma bakit? Sigurado sinugsugan dahi tangadaan eh. Anya? Gaputa isutin ng elifel kanyak. Kasta ti ugal yan na. Is. Amangan mat no na dismaya ti bosyo. Gaputalangan kalangan lakay. Agasem ngay, makabulan mo laeng adun tilangan mo. Amo kasi nugsugan ni Dali ti boss me. Umapalayang dahi taatao kanyak. Mabuting siguro no siya ti may sukat iti posisyon na. Ay nawaw. Pudno ka di nga inikat ti bosyo nila kay ko, pare Dani. Uwan Mari Vilma, sana ko na nagpakpakaasigan boss. Tama di mo namin ti pakpakita ni pare Ramil, Mare. Kaslasa na seryoso iti trabaho na. Ay nawaw. Nod da ijay, amom niya. Pilpilin na tinalaka trabaho. Namuna anarigat, baybayan na. Nodaduma, ura amunang adu ti customer, langan-alangan, Mare. Ay apo. Sana pa'y binaliwan ti kasta nga aramid na. Kasta akanayon ti makagapuno apay ama ikat iti trabaho na. Ngam di mat agnakam. Pasensya kan Mari Vilma. May sa kaming kadagiti maungungtan no kasta nga adda ti aramida ni pare Ramil. Da kami ti makangkangag iti ungit ni sir, Mare. Di ka madanagan, Dani. Mawatan ka. Uray asino mat Mauma no sadot ti empleyado. Ayo, bakit? Palikot ko no. Anya man ti pagaplayak nga. Basol mo matgayam. No apay nga inikat nakatibos si Ramil. Ay nawaw. Asino man ti nakadamagam iti dahi bakit? Dadya man rin kadani. Isuda ka no ti maungungtan iti kasta nga aramidam lakay. Yes. Agasam nga ipiman ti kasta. Dagitalaeng nalaka trabaho ti aramidam. No narigat, iuray mo iti sabali. Langan ka pa'y alangan. Ino-complete man ti istorya dagita. Amom lakay. No ag-apply ka iti trabaho, disidido ka kumang agtrabaho. Di ka agsadot-sadot. Di mo pilpilyan ti aramidam. No agtrabaho. Saan aday talangan ka alangan. Awan ano kasta ka na yun? Maikat ka talaga. Asino matimayat nga agpaswildo iti sadot kun napili nga empleyado ngay. Seryosoam ti agtrabaho, ipakitam adisidido ka, iti kasta kat saan da amadismayaken ka. Laglagi pam, nga awan ti boss amayat nga agpasweldo iti empleyado asadot kan napili iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.